Akak semangat tubuh lemah, mujarak sangat mak teh demak ngah. badan sihat tubuh tak punah. Minulah cepat kacik pati mak. Akak semangat tubuh lemah, mujarak sangat mak teh demak ngah. Badan sihat tubuh tak punah. Minulah cepat kacik pati mak. Akak semangat tubuh lemah. Orang Tina nani kena jaga-jaga. Kesihatan diri janganlah dilupa. Baru harmoni hidup kita rumah tangga. Suami isteri jadi keluarga bahagia. Akak semangat tubuh lemah, mujarak sangat mak teh demak ngah. Badan sihat tubuh tak punah. Minulah cepat kacik pati mak. Akak semangat tubuh lemah. Kacik pati mak semua orang tahu. Obat tu bernama jenis akak kayu. Nak setuh jamah, nak makan pun tak lalu. Kena kacik timus meta-meta berdiri bulu. Akak semangat tubuh lemah, mujarak sangat mak teh demak ngah. Badan sihat tubuh tak punah. Minulah cepat kacik pati mak. Akak semangat tubuh lemah. Minum kacik timus tentu ada perubahan. Tubuh tidak lemah, mula cari gulawan. Dahilan lengos lengok mari we nak makan. Beli kacik timur boleh makan tiap-tiap malam.